lasi lili laso nongi alam theta litum la iskarbeng long Angling Association ami provinsi panggapon po puti tuni poniglo lapen alam kita metak nangpar hiduniglo muti pini kopai langnu cia rosam masih ok banglong poniglo lo kami alam ni pensi pini panggapon po atau event participant komasi ke haid mah halo Adia perform competition of participation of Agu Mu Adia President Award Mu Gapon Kuse karena moi kita प्रथम पुरस्कार मधुबन विजय सुजे श्री भजन बोरो राजीव बोरो एवं आगबाड़ी बोले कारण बहुत है एवं मैं छह पाँच जन First prize was itu hari itu हमारे ये बोलिए सारे एक जगह ग्रहण करा हुआ Jadi la Langpher Havar itu lah agency ko kapari mate angling competition kipi ponceng iklo lasi insam jingten amai bang jumpon lo mudino le yutum la no egi pipon along katu pon alu sarpo nang lege lo lasi yutum than pine khele tutame yutum alu sarpo ban poho epak pen katu pon li bai sini pon iklo La pensilir non doigle ward commissioner ake hai gotom bani apli tanah itu tempat doigle Political Secretary to Honorable Single Ake Hai Bila Singh Teron Alang Lisan Tame Kaju Ponit Diponi Gro Lapen Pini Lasu Amai Along Nangkelang Kacari Ponanggi Pura Ilitung Department of History Penangat Tukar Ndo Alang Li Bapuran bro ke hai alang ipan tame ye mai monsing lethe ke hai ipan tame ka chuponi pen chene ri do pau velo ma patame lo pini lato chepatirpon na chutong gun Havar kapre ku janche tong dun do Lake Jorhat, Sipsagar, Aterang, Nagaland, Lapen, agak di mah doi golan. Lalu anong made tipe apran, lapu si itu mah kehai. Executive member Karbel Anglo Autonomous Council, ake hai modoram saralang lipen kami lampu satu kami ajupon iglona. Lalu Jadi first ever angling competition, it is organized by Langpher Riso Nimso Aterang
I think this is the first time in my tenure also. Laganon ne tenure hoga first time no. Aji a angling competition Havar Solainia Amar Langpher Riso Nimso Aterang Shabhapati Sanju Topi Dangoria লগতে তেখেতৰ লগত সহযোগিতা অৰ্থাৎ সাধাৰণ সম্পাদক পেঞ্চন কিলিং ডাঙৰীয়া আৰু আজি সভাত উপস্থিত থকা Secretary, Political Secretary to Honorable Chief Executive Member Dr. Tuliram Rohan sir, Dear Secretary Pida Singh Teran Dangoria, the Havar উপস্থিত থকা আমাৰ স্থানীয় Ward Commissioner Vijay Hanse Dangoria, Ward Commissioner Gautam Budik Dangoria, Ward Commissioner Pranjal Sharma Dangoria, উপস্থিত আমাৰ এই ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া মনসিং লেখে ডাঙৰীয়া পৰা আৰম্ভ কৰি এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ লগতে এফটিঅ ডাঙৰীয়া লগতে উপস্থিত থকা আমাৰ এই বাহনী আদৰ্শ জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া স্বাৰ্থী হানছে ডাঙৰীয়াক প্ৰমুখে কৰি চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া বাবু সিং চকী ডাঙৰীয়া লগতে উপস্থিত থকা আমাৰ এই দূৰৰ পৰা অহা এই কম্পিটিশ্যন লগত জড়িত থকা পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ চকী ডাঙৰীয়া লগতে উপস্থিত থকা যিসকলে কম্পিটিটৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে সমবেত ৰাইজ আলামাবাংকে Labanso competition Langpher Riso Nimso Aterang Atum Atum department ng Mangiglo je okapar hi kachipate biponji bolang lagi neng Riso tapi aso okapar hi kachipate anu bangke pik 1 lakh dia tadi pun tunda lo si 1 lakh anu latung di biponji mah Muhammadnya kata apa kita pergi tu, kita pulang ke kota Pelo pulang. So, dia lalu kafir so apa ke dulu lo. Sitame, ini tu lapusan, orang pergi ke cepati pubangke, kecing sila, kata ini tu bahuni dor so ini tu Langpher Havar lo. Laso, cepati kipi pontek lagalang itu buat suruh baik nanti. Lapen ke lason, cepati nili fishery department aja menghisap lo. Aku Prabjin Pen nilitung West Caribbean Anglong tapi polisi alang litung masih pacari ponpon labangke hala heruni Ronaima fishery project lo fishery farm hala dapat tempi non ini hala dapat development kuri momlo dada litung bahani dorso lang farm sitami ihu disike thang kapin lo nona bangke dada boundary wall lampi lo lapen ok kami ngithang si tujok lo ngithang department bensi Okan non helang yok okan tidak pik lo. Lapen ke lada Prabjin Pen ilitum isi ilitum Langpher Riso Nimso Aterang Pen agensi pengling competition chepatirpon dari ilitum bahaya dosto orang pemali. Laso kacipate along oket lote ilitum harus sirap okep amui gitu. Mute Opini botol ke no bak opini saya di bawah ini harus sira cap ansi opini aktif participation itu mang itu orang pasti sorting sih rules kami itu 500 gram pen hijau teman bangke qualify pun pe mati 500 gram lagi kita masih qualify pun di kalau rules dalam pun penting so anong aflong pen ke bang abang kuzi senong itu kolong pon itu lapen laso anong long pon
supaya constellation atum long pon lo lagi kenep kucingsi lapen kenep ujursi lapen inur participation lo ya isiwet anong isi long pon jadi bola so apa nih pensi constellation pon itu angkela so participation lo itu lom kewang lagi Halloween pen itu apa rasam lagi Jorhat Sitsago YouTuber pen Haflong Rangso sampai sih kono metang lokal ke lagi metang belum kemaju so bang itu lapen aku ang tanah state pen itu dia Nagaland pen itu akas iksak dasemet panggil ponong le mungkin itu komite pen mate isi dia kecahang asam sih penenang kok ini tuh laporan pen lunch break bang di pon kira lalu ya mungkin kami kira teman kami dan dia pun kunci kalang lo kirang dia ni dong apa kami ni tu isi ponji lapen kirang dia ni bang dia sih itu emisen quality pon po sih ning sih pon lo akhir sih lagi sih lah tapi satu kicok sih ini lialong bang kita tuh di participation itu kita pada arah itu kami dia pon po sih